Bila keluar salat Madang Sky. Satu poin. Play kepada masukkan ketinggalan lebih. Yang pengawan lagi jom Islam. Yang kepani yang kekersan yang kapati TMC. Kini kena kebangi yang petang ni. Ya kebangi ini upai pak. Bakati TMC kayen na kabanta upai pak banda upai pak. KTMC syakri ya upai pak. Nga yang ni kemengaong macam tu. Katong jonga lada PI kajing job ngan rapat ya kajing sencar lailoj hanong stoin kirang kami kajing sencar lailoj hanong stoin menjudem nama ngilasa sencar donbor kini kesan senam kapati TMC ngingej hakajingnya trelang ngingej hakajingnya imlang Barot, kawai perlok pada kejengma kaba klau kaba abyengi kade kejeng petrekam ya ka UCC ka Uniform Civil Code kade ka Uniform Civil Code ka BJP aga arfa trik balai April kala syong ya ka meeting hangtei nongba Bhopal balarai ban pentrekam ya ka Uniform Civil Code kaya kani ke Uniform Civil Code kani kalau penduduk noi kan balang ban senatang gawe kan sorkar hakajing ya tho syongkorem tang gawe kan sorkar banyak hadlok tang gawe kan sorkar hakajing hiar pateng kani kan penyap ya kada bendeu jongi kam ketasu tang iki balang kam ketasu tang iki jingei nyam jongi kan keta ke riti ke dosdor ke jongi Niu kasih ni ajai hak kami. Kijaka ki puta kiyeng kisam naga kami sakun bat kumta tertel. Lada pentrai kami yang kena kain. Kan long katma haman lagi yang jengi. Kajing yang kini bat ka riti ke dostor jengi kan jano. Pikwa ka riti ke dostor jengi kan jano. Nak kata kadau. Yang akan nongrim ban yakun persya yang kini ki agenda kijing temu jong ke BJP. Kaya ngajak agenda jong ke BJP. Kawai kanyam, kawai kari, kau ka Bharat, kawai kanyam ayu, Hindu. Nak kata kadau hakibe wana kabor, ki persangkat bala, banten urlong yang kisaki agenda jongki. Shigenten argenten ngaku aban pai sekenong stoin jongi. Mensyam tayo, ngalaong ni kisamla watkam. Belada ka sorkar TMC PI yang ini kejeng job pim dan kam ban ya kendo yang ini haba piwat kam ngin penkela kato kane ki kendon ngalaya kerenru baki bahalor baki don kato kane ki kendon haka rule tungkam haka district selection committee rule kebangi hapan penkela kisamla pikuan em ya kejeng trekam lailot ke DSC kane kawe ka rule Komisi benta ban wanra yang kejeng trekam lailoi ngidam kam ban penkala yang kena rule number 4.5 kena rule number 5 sau ka declaration of written examination kabambot haba penbena ya ka result jong ka written examination DSC hangne ha ka rule kitho ba yaki marks de ban bore yaki marks de ban bore ngau lepi kisamla ladapi kesan yang kapal di TMC kawai neki step kawai neki senjam bangin wanra kajeng tekam ke balai lot kalau bangin petkala yang kena gerul
memang